إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-an fi al-fasli al-20. Kita sekarang dalam kelas yang ke-20 min dirasati lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran buku bahasa Arab mudah. Wa nahnu al-an fi ad-darsi ats-tsani. Kita dalam pelajaran yang kedua min al-kitabi rabi', daripada buku yang keempat min silsilati kutub al-lughatil arabiyyati sahlah, daripada buku bersiri bahasa Arab mudah. Wa nahnu al-an fi as-safhati ats-tsaniyati wal 20. Kita sekarang pada muka surat 22. Fi hadha darsi, pada pelajaran ini, nahnu nadrusu al-fi'l al-madi wa tasrifuhu ma'a ad-dhamair. Fi'l madin adalah perbuatan yang telah berlaku, kata kerja yang telah berlaku, dan tasrifuhu ma'a ad-dhamair. Ana, anta, anti, huwa, wahia. Ana bermakna saya, wa anta kamu seorang lelaki ataupun satu muzakkar, anti adalah kamu seorang perempuan, ataupun satu muannas, wa huwa dia seorang lelaki ataupun dia satu muzakkar, wahia dia seorang perempuan, dia ataupun satu muannas. Ana qad bayantu lakum, saya telah terangkan semua ini, la'allakum tafhamun fahama. Fal'an fi as-safhati ats-tsaniyati wal 20, muka surat 22 ini, fi ar-raqmi ats-tsamin, pada nombor yang ke-8. As-su'al kawin jumalan musta'milan hadhihi al-kalimat. Kita buat ayat-ayat berdasar daripada kalimat ini, ya. Kalimat ini insya-Allah. Ar-raqmu awal al-fi'lu raja'a. Ana raja'tu, anta raja'ta, anti raja'ti, huwa raja'a, wa hiya raja'at. Fal'an raja'a bimakna fulan, raja'a bimakna fulan. Misal naqulu al-an ad-dhamir huwa. Misal naqulu hamidun huwa raja'a ila al-baiti. Hamidun huwa raja'a ila al-baiti. Hamid telah pulang ke rumah. Min idaratihi, daripada pejabatnya, mutaakhiran. Lewat mutaakhiran. Maratan ukhra, fa naqulu hamidun huwa raja'a. Atau mungkin aku hamidun raja'a ila baitihi, ke rumahnya, min idaratihi, daripada pejabatnya, mutaakhiran adalah lewat, mutaakhiran. Raja'at makna raja'at hiya. Misal naqulu ummi raja'at ila al-baiti, ummi telah pulang ke rumah, minas suqi, daripada pasar, bil hafilati, dengan bas. Lianna sayyarataha ta'attalat fit tariq, kerana keretanya rosak di jalan. Maratan ukhra naqulu ummi raja'at ila al-baiti, ummi telah pulang ke rumah, minas suqi, daripada pasar, bil hafilah, dengan bas, lianna sayyarataha, kerana keretanya, sayyarataha ta'attalat fi tariq, rosak di jalan. Misalun, contoh, raja'tu, saya pulang. Misalun naqulu al-yawma raja'tu ila al-baiti mubakkiran. Hari ini saya telah pulang ke rumah mubakkiran. Al-yawma raja'tu ila al-baiti mubakkiran. Hari ini saya telah pulang ke rumah mubakkiran. Raja'ta, misal ana as'alu, saya tanya, katakanlah saya tanya bni, saya tanya anak lelaki saya. Fa huwa raja'a minal madrasati, dia pulang daripada sekolah. Ana sa'altu, misal ana qultu lahu ya Muhammad,
limadha raja'ta ila al-baiti mutaakhiran. Limadha raja'ta ila al-baiti mutaakhiran? Kenapa awak telah pulang ke rumah lewat? Limadha raja'ta ila al-baiti mutaakhiran? Fa anta raja'ta. Fa idza takallamtu ma'a binti, saya bercakap dengan anak perempuan saya, fa sa'altu binti, saya tanya anak perempuan saya, misal ya Saratu, ya Saratu, hal anti raja'ti ila al-baiti, adakah awak telah pulang ke rumah, ma'a ukhtiki, bersama dengan saudara perempuan awak. Hal anti raja'ti ila al-baiti, adakah kamu telah pulang ke rumah, ma'a ukhtiki, bersama dengan saudara perempuan awak. Wadah? Fa hadhihi namuzaj. Ini adalah contoh-contoh ayat nama musta'milan. Kita gunakan al-fi'la wa tasrifuhu ma'a ad-dhamair, dan dia punya tasrif kepada dhamair. Raja'a huwa, raja'at hiya, raja'tu ana, raja'ta anta, wa raja'ti anti. Ar-raqmu tsani, yang kedua, kharaja. Kharaja maknanya keluar, wa kharaja min, dhahaba ila kharaja min. Fal'an kharaja huwa. Mithalun, contohnya, nakulu jumlah ibni kharaja. Ibni kharaja minal baiti, ibni kharaja minal baiti fi sabahi al-yawma. Mana anak lelaki saya telah keluar daripada rumah pada pagi ini, ya. Fanaqul ibni kharaja minal baiti fi sabahi al-yawma, dia telah keluar daripada rumah pada waktu pagi hari ini, ya. Kharajat. Kharajat. Mithalun naqul ukhti ma kharajat. Jika kana kharajat keluar, ma kharajat tidak keluar. Ukhti ma kharajat min ghurfatiha. Ukhti ma kharajat min ghurfatiha, ukhti tidak keluar daripada bilik dia. Mundu, naqul mundu sa'atin wahidatin, mundu satu jam, mundu sa'atin. Naqul ukhti ma kharajat min ghurfatiha mundu sa'atin, sejak daripada satu jam yang lepas. Kharajtu ana kharajtu min al-fasli. Ana kharajtu min al-fasli wa dhahabtu ila al-mat'am. Ana kharajtu min al-fasli, saya telah keluar daripada kelas, wa dhahabtu ila al-mat'am, dan saya telah pergi ke kantin, Kharajta, al-an ana atakallam ma'a zamili, bercakap dengan kawan saya, ya Ja'faru, limadha kharajta, ya Ja'faru, limadha kharajta min qa'ati al-imtihan, kenapa awak telah keluar daripada qa'ati al-imtihan, daripada dewan peperiksaan. Atau mungkin sahlun naqulu limadha kharajta min al-fasli fi athna'i syarhi al-mudarrisi. Maknanya, kenapa awak telah keluar daripada kelas pada masa syarahan guru. Atau fi athna'il fasli, pada masa ke kelas. Limadha ya zamili, limadha kharajta, kenapa awak telah keluar, kharajta min al-fasli fi athna'i al-fasli, pada masa pembelajaran. Atau fi athna'i ad-dirasati, pada masa pembelajaran. Al-an naqulu kharajti. Kharajti mana anti, ya. Ana atakallam kima Maryam, ya Maryamu. Ya Maryamu hal kharajti. Ya Maryamu hal kharajti min al-fasli. Hal kharajti min al-fasli ma'a zamilatiki. Hal kharajti min al-fasli, adakah kamu telah keluar daripada kelas, ma'a zamilatiki, bersama dengan kawan awak. Ar-raqmu tsalits sakana. Sakana makna tinggal, sakana, menetap, sakana. Sakana, ana sakantu, anta sakanta, anti sakanti, wa sakana, wa hiya sakanat. Sakana, mithalun naqul abi, abi sakana. Abi sakana fil qaryati. Abi sakana fi al-qaryati ma'a jaddi, bersama dengan, mana abi telah tinggal di kampung bersama dengan datuk saya, nama wahwa sawirun, pada masa dia kecil. Fanaqul abi
sakana ma'a jaddi, Abi telah tinggal bersama dengan saya punya datuk fil qaryati, di kampung, wa huwa saghirun, semasa dia kecil. Sakanat misal naqulu ummi, ummi sakanat. Ummi sakanat fil madinati. Ummi telah tinggal di bandar. Ummi sakanat fil madinati qabla az-zawaji, sebelum daripada dia kahwin, qabla zawaji. Fal anti ummi ia taskunu ma'i fi al-qaryah, dia telah tinggal di kampung ba'da zawaj. Qabla zawaj, sebelum kahwin dia tinggal di bandar. Fa naqulu ummi sakanat fi al-madinati qabla zawaj, sebelum daripada kahwin. Sakantu, naqulu ana sakantu, saya telah tinggal. Ana sakantu ma'a jaddi wa jaddati, saya telah tinggal bersama dengan datuk dan nenek saya qabla sanatin fi qaryah, tahun lepas, fi qaryati, di kampung. Sakanta, masalan ana as'alu zamili, saya tanya kawan saya. Naqulu ya Abdallahi, hal anta sakanta, adakah awak telah tinggal? Hal anta sakanta fil madinati min qablu, adakah awak telah tinggal di bandar dahulunya? Fa idza takallamtu ma'a zamilati, bersama dengan kawan perempuan misal, fa sa'altuha, saya tanya dia, ya naqulu ya habibatu, wahai habibah, ya habibatu, hal anti sakanti fi al-qaryati, hal anti sakanti fil qaryati, adakah awak telah tinggal di kampung qabla antaskuna huna, sebelum awak tinggal di bandar. Atau mungkin jumlah yang sahlun naqulu hal anti sakanti fi al-qaryati min qablu, adakah awak telah tinggal di kampung dahulunya? Hal anti sakanti fi al-qaryati min qablu. Wadah? Fama'nahu nahnu nukawwinu jumalana, nahnu nafhamu tasrif al-fi'l al-madi, kita faham tasrif al-madi, wa nahnu la nahfaz, bukan hafal. Nahnu nafham, kita faham. Thumma ba'da hadha nahnu nukawwinu jumalan bil lughatil arabiyyah, kita buat ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Misal idza jaa fi'lun akhar, kalau datang fi'lun akhar, misal al-fi'lu qara'a, fa ana qara'tu, anta qara'ta, anti qara'ti, huwa qara'a, wa hiya qara'at. Misal al-fi'lu syariba, ana syaribtu, anta syaribta, anti syaribti, huwa syariba, wa hiya syaribat. Thumma nahnu nukawwinu jumalan, kita buat ayat-ayat mudah, jumalan basitah, ayat-ayat mudah bil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Wa bi hadhihi at-tariqah, dengan cara ini insyaallah taala lughatuna tatahassan, kita punya bahasa Arab adalah menjadi bertambah baik. Fa jazakumullahu khairan, tawaqqafu huna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.